ibi bihano ibihugu by'amahanga bifata ibihugu by'Iburayi na Amerika y'Amajyaruguru ni ibihano bidashobora gutanga umuti ku bibazo dufite mu karere, ibibazo by'umutekano, ibibazo by'amahoro, bikaba rero ari ibihano bidafite ishingiro namba. Kandi n'ibi birego bashinja Minisitiri Kabarebe bijyanye n'amabuye y'agaciro muri Kongo, ngira ngo no kugeza nkana, kuko ibihugu biri muri Kongo biri muri ayo mabuye y'agaciro birazwi. Hari ibihugu byo muri Afurika binini biri no mu ntambara byohereje ingabo kurwanirira Perezida Tshisekedi, ndetse hakaba n'ibihugu by'Iburayi na Amerika y'Amajyaruguru bifite amasosiyete muri Kongo. Rero icyo kirego nta shingiro gifite namba. None icyemezo cya Minisiteri y'Imari y'Amerika cyo gufatira u Rwanda ibihano mugifata nk'ikibazo gikomeye cyangwa se mukibona nk'uko mwabitangaje mu itangazo ryanyu nk'uruhare rw'amahanga rudakenewe muri gahunda yo gushaka amahoro iyobowe n'Abanyafurika? Twebwe mu Rwanda twifata nko kwivanga mu bibazo bya Afurika, cyane cyane mu biganiro byatangijwe n'umugabane wacu n'imiryango y'uturere. Muri bwo ku itariki ya 8 Gashyantare i Dar es Salaam habaye inama y'abakuru b'ibihugu ihuriweho n'imiryango ya EAC na SADC, yemeje ibyemezo bigamije kugarura amahoro iburasirazuba bwa Kongo. Imyanzuro y'iyo nama ikaba yanashyigikiwe n'inama y'abakuru b'ibihugu ba Afurika yunze ubumwe yateraniye Addis Ababa mu cyumweru gishize. N'uyu munsi tuvugana hari inama y'abagaba bakuru b'ingabo b'iyo miryango yombi ya EAC na SADC bari bateraniye i Nairobi kugira ngo batangire gushyira mu bikorwa imyanzuro ya Dar es Salaam. Rero bitangaje ku buryo hari ibihugu by'amahanga, ibihugu by'Iburayi na Amerika byivanga muri ibyo bibazo bigafata ibihano, kandi ibyo bihano bikaba nta ruhare cyangwa bidashobora gufasha mu kugarura amahoro n'umutekano, ahubwo biza kudindiza process turimo y'ibi biganiro bigiye gutangira. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Nibashimiye.